Pa u nedelju nas čeka jedna ozbiljna utakmica, jedan ozbiljan protivnik, aktualni šampion Makedonije. Mi smo malo oslabljeni sa povređenih 2 igrača što imamo. Daćemo sve od sebe da odigramo što najbolje možemo, da napravimo što bolji rezultat, pa sad šta bude. Pa mislim da mi svi želimo i ceo klub da se napravi što bolji rezultat, ali je da se kaže ne neki primaran cilj, ali je ta Evropa za sljedeću godinu. Tako da idemo prema našim ciljevima, prema mogućnostima koje nam se pružaju. Iz utakmice u utakmicu idemo na pobjedu, pa koliko god doguramo, ali mislim da sljedeće godine mora se izboriti Evropa. Pa da ćemo dati sve od sebe u ovome play-offu, da dođu u što većem broju i da ćemo im prirediti jedne lepe utakmice, borbene utakmice, pa nek bolje pobedi.